kade bekhala bethi kanti sebaya abafana labana abafana babukela ngedatha sabona ukuthi kuphelelwe idatha sathi hlala kancane isiphumule kodwa sesibuyile le i-podcast yabantu mina igama uJoyful Sibonga Koncube angihambi ngedwa njengenjwayelo lokho esikhona ngiyazi abanye besithi hayi sokuphelile sebehlulene wathi hayi ndoda sesibuyile igama uMC Weshaba ufana phansi esikoleni zasejwane Tsholotsho egrade 2 sasikhona njalo siyi-podcast yabantu sizile futhi ngesinye isiqephu esihle kakhulu sithe umsebenzi uya phambili ubabukhonjwa kwathi phana Makhosi wathula lo msebenzi and umkhulu kakhulu umsebenzi wesizwe umsebenzi wabantu sithe namhlanje sesikhona futhi sizoyenza kwesidume ngakho ufuna ukubukela ngedatha sithi thina qala ukuthenga idatha lemeke sure ukuthi le data enough nakho nje subscribe tshela abangani babo ukuthi podcast yabantu isikhona khona la emanaging right ku YouTube khona la I say podcast yabantu ba analyze bethi hayi dodayizwe ukuzumisa strategy kunje lokhu nalokhu kodwa sibe sithi thina siyawazi lo msebenzi siyakuqala futhi sikwazi ukuthi kuyapi yingakho thina sikwazi ukuthi sikudirector kuphi and we know sometimes your favorite artist might be asked umbuzo onothandiyo futhi sithethina your unfiltered truth iqiniso ebantwini si podcast yabantu Jovi ubaphathela abantu mhlanje sithethina after taking a necessary break it's called a necessary break iskiwa so necessary break yani ukuthi iyadingeka ayikho inspired by anything it's inspired by just resting njengabantu kumele sihlale phansi re-strategize and I want to understand that most of the times these projects they demand a lot they need money some producer manje people would know to have got a team of 4 people on the background working hard to make sure but deliver into emnandi kakhulu izajabulisa same with the effort ngicabanga ukuthi silethe episode 1 but linga subscriber le 5,000 subscribers osingathola isponsor esiright esingasponsor ku episode 1 samdise azisuze khona lapho sihlalo dabeni ngoba sesibuyile siyazamukela ukuthi welcome back to ourselves siphinde futhi sibingela babukele bese sithi futhi thina aso podcast Rhumba si podcast yabantu siphethe abantu ngosaziwayo undoda ucula Maskandi uyaziwa kakhulu kwela South Africa kwela Zimbabwe Africa as a whole mina ngimazi ukuthi Zinja Ziyamluma mfowethu sithanda ukwamukela sithi isikhathi kawumele uthandaze kodwa namhlanje asoza ngithandaze wali naye yamdelela ngilo president eseligqoka amakepesi so ngizothandaza ukuze lento engifuna ukuyikhuluma ingaphambuki endleleni ezinye izinto uthi ungafika phambi kwamakhamera ukhuluma into ede ungayihlelanga nxa ukuthi usukele usuphushwa ubona ikhamera kufanele uNkulunkulu abe nawe uma ukhuluma into isuke lawo icele ukuthi uNkulunkulu awumbonise ngendlela right ingathinti kabi omunye umuntu maybe agcine seyisitha kimi ngakho uthi mina khuluma nazo phela iphunza ngomphokotela evala ithimba lamadoda lebaza ukuthi ungaphumela phansi izokona amathola yebo ngizake Tsholotsho dobo esigodisa umphokotela umfuleni zotela amazami yamuntu manje ngancane kwela kubuza nabo behlabo lamthatha umakhelana nomona umadla abanomona ncima amafoni obheke yakho nomisa seoni hayi akona ma Zinja Ziyamluma umculi kaMaskandi omuzala eTsholotsho edokwe manje ngisembuza ngokuhlala ngiyaphinyelela kakhulu babukele emakhaya babukele ngalesikhathi noma uzoyibukela ngoba into ezohlala ikhona noma uzoyibukela singasekho emhlabeni kodwa ngiyibukela namhlanje hayi thina phela vele sinangazi kahle kuzinja ngaphezulu kaMaskandi kakhulu vela kithi semphinda futhi sengiyabona abanye beqala bengathi bayafufuza asithi lapha sibuye ukuthi ibizo lakhe elisesithupheni uZinja uma
Oh, umxolisi. Okay. Umxolisi khulekani inkomo. Alright. Yeah. So bethu abantu mhlawumbe sebehlonipha umuntu mawukuhlonipha kakhulu bakubiza ngesithakazelo sakini. Ingakho bayibiza ngosengwayo. Usengwayo isitemo sakini. Alright. Inkomo esengwayo. Okay. Yeah. Alright. Kezoka. Wazalelwa khona, wakhulela khona, wafunda khona eTsholotsho kumbe umuntu ofunda kwezinye indawo. Mina ngizalelwe eTsholotsho. Vele ngishane. Ifoni yami safe. Mina ngizalelwe eTsholotsho. Wena ngoze. Asinankinga naye. Endaweni abathi mina kahle vele inkaba yami seDogo. Ekusukeni kwami eDogo ngo-99. Ngifunde khona eDogo ngaze ngaqeda i-primary yami ngasuka ngafunda eDilani. Sengihlala eMkhuzane. Leso sikhathi bese sishiya ubaba. Ngathi nje bese umntene usuphelile nje kwakuncane ngobani nje endlini kaBobo kodwa ngokwabomkhulu bebaningi beshada ithembu. Umntene sasemkhulu kwamaphokothela. Amaphokothela endaweni enkulu kakhulu. Ya omkhulu wethu beshada ithembu. So umntene wakhe umkhulu kodwa ngapha endlini kaBobo ngasenamuntu. So besingasekho isidingo sokuthi sibe lapha bese kuyashaya umoya kancane. Kodwa eDogo ivele ilona khaya lami. Yikola ulenkawa khona. Yeah. Manje njengoba omkhulu babehamba nesithembu selamosha nina la kushiya kunjalo kulezi nsuku ngathi asisathandisiswa kahle nesithembu uthini ngaso nesithembu kusemandleni mangaba amandla bengivumela ukuthi ngenze kodwa phela ungadingi into esekudeni ezokuxakekisa phela maybe uhlula yilokho obhekane nalapho uzothi wena omkhulu babenesithembu usexakekisa kodwa mangaba amandla babone vuma nawe ubona ukuthi lapha kuzongisiza ngani ukuba lapha nalapha nalawo ukuthi ngikhethela nala bese ngibeka phambili ngibona kuyinkinga kodwa ke hayi right nalowo yabethu kodwa angithi phela sibanenge akufanele kube yimi emntwanzi wonyathele enyaweni zamomkhulu nabantu abafoli so wanathi ukusawuba enyaweni zamomkhulu as a step because why ukhuluma ngesithembu ukuthi ungananzela ukuthi vele background sethu sibaningi sinje uzanenzela ukuthi omkhulu bethu abaningi babenesithembu kodwa sokuyinto engathi kulezi nsuku sinyanyisa and asayithakazela abantu ukuthi beba sayi understand manje kusisikhwele uthando phela kumele ya isikhwele sesibuse emhlabeni hayi uthando so manje kudala bokunothando vele unaye lo ethi mayikwazi ukuthi namhlanje ubabulele ngalo angaziniki manje ucabangela ngathi wadlala azivume yala so umacino la mbili wenziwa so wasibiyele laphana ufunda lakho wafunda khona elizweni laseTsholotsho. Yeah. Okay. Ngifunde khona eDogo. Ngifundela bami noma bengekho good kakhulu entweni zesikole. Yeah, bengiright khona ngoba vele ngikhumbula ngena repeater grade 3 ngathatha number 7. After lapho kwaba njani? Angikwazi ukuthi kwaba benjani ukuthi ngithatha number 7 wawujoyina number bani? hayo ithoma number siyawazi hayi sona ngajabulisa akhona nawo into ebengiyithanda kakhulu bekuyigijima nebhola nokucula imvulo yesikole ngisithikitsha kakhulu ngidembela kakhulu bebengithembe kakhulu noma kuthiwa kangikho entweni zesithikitsha lezi bekuba nenkinga kuthiwa alibonanga yini athi wazi thina mawulovile uyakulo munye umoya uphusha wedlula esikole ngabona udlula ngithwele induku ukuthi bekubiza ukuthi uyabizwa ukuthi ubani ukuthi utishele master ubiza safunda ukuthi abuza boyo so ya khona lokho ngangidlula ke esikole mina mawuthiwa ngifuna kuba ukuthi namhlanje awukho abanye bagida nzima ngokungekho yini asafundi
umculo njengoba usuke waqamba lapho usuthanda umgube githi sishikitsha singathi yikho lapho oqalise khona umculo vele ukhona enye into noma sithi umuntu waku-inspire ukuthi uzuqala umculo. Ngikhumbula kahle vele wonke umntwana wesikole vele into zesitshintsha nani ngithi uyakwenza. Uma ufike edinyani yale bengabajwayelanga angithi usuke ungumuntu ukhresele ya lawa abantu bangale bengabazi. So bengifisa ukujoyina kumuntu khona umjida noma umbona lapha eyibro ngiyibhoye Brian. Ahamba ngathi ndoda ngicela ukungifake lapha na elojani. Wathi ngakwazi ukuhlabela athi ngale ngoma mina nami enganginazo phela engangizibona zicula ilifa lendulo labanobhuda webefika esikole bechaya samathudo. Yeah. Hayi mangifika lapha na Brian wathi qualify bazombiza. Hayi vele wagcina ngasela ngasuka ke embubeni ngajoyina isithikiji. Edinyana ngale ngangigida ngangadlala. Yeah. So no teacher wayesiphethe wayengithanda kakhulu. Hayi wabona la ukuthi ayi right. So thema sendi form 2 form 3 ngayekela into zokugida kwasofika martial arts lo okukhaya utayithi ngangena ngale wena ukadlayo kakhulu ngazathi form 4. So ngenxa yokuthi ama teacher maybe angazi ukuthi basuke bebona lento ngangismart esikole. Form 3 ngabe prefect form 4. Angivele mina sengizitshela sefunke ibhola la bangibambezela pusha ukuthi usitshela ukuthi no la abantu bangibambezela sefunke ibhola ngoba ngicabanga most of the times uthola kuyi-same trend most of the times le itsheleni ukuthi hayi 3 4 lapha umuntu vele kandla zethu ngathi ngesikhathi kwakuphuma ama-1400 angazi kwakuvingena amavenja ushonke ngalezo so vele ukuthi noma la ngithi so khona umfana wabuya angazi noma wayebule egoli noma wayesetown thina sezokuthi uhambile egoli sesikole kodwa walabenza ngadayikhona bani uhambile egoli noma ukuthi omalume banomalayini. So hayi ngaqeda isikole Maskandi kodwa vele ngambona ukuthi into ezilabana akukho azokwani yabo. So hayi ngithema ngifika passion yakho wena then leso sikhathi ngokibhola. Okay hayi wona Vele wawulala. namanje phela ngokipha lo number 9. Okay vele phambili asin yeah mawuthasa kunzima egate ngangibamba phela phela ngansela. so isikole wawudlala isikole i-compete yes kambe thina ma usase primary mawuthwala ngihambile ngesikole kwakungamalisa ukuthi ujike ebhukude yazi uma ngibona ibhukude manje ukuthi usecele ayitenda kakhulu usekhaya ukuthi lo mngama ngebhasi kodwa leso sikhathi that thing yokuthi abayela lesikole yes yeah thina sasisedobo so sasizagwebuthe okay ngapho ubhukude babe yimabumba okay siyangaya edinyani lesosi ngabe idisosi bese uyochabana kwakuyindabanye namanye siyale so ukuthi ufikile ebhukude ngafika noma kitchen. Okay uma ufikile sebhukude awuqakade ubhukude bhukude awayu so njengoba sengifika koBulawayo ngathanda ukuyavakatsha kakhulu even sasesikole mina ngangisuka ngiyabukela le. Okay wena ukudlala kakhulu so ngasengifika le ngabona uJays Marabi. Okay eriyeza ungabe usegoli hayi sasekhaya nasamba simbukela lapha elobhemula practice hamba lobekezela umunye ngaqala naye la emculweni. Yes sengifundisa manje so ngamthanda kakhulu nje uJays my practice ngifisa kakhulu manje ukuthi umculo usungena kakhulu yeah ngabuya ke khona ngo 2004 yabo 2004 hayi ngayisebenzela ePitoli ahlala eGym Steel ngenza wathi ngo 2008 dibana nomfana nje
wayecula ekhaya ngamazo uxolani bacula kunkani sezulu uxolani-ke yikho sahlangisa khona ukuthi indoda senze njani ngoba uthando lomculo lukhona nathi khona abafana basefela bese singahlangana nawo lapha sibone isihlanganisa saba u-5 saqala iqembu kuthiwa Impilo Brothers. Okay. Inkani ezisikhona lesikhathi uyakazana waqala Impilo Brothers so liba ngami 5 iqala ngomunye loxolani nomunye uJito Tosidingazi nomunye uthiwa ngubani konjwayelithi sengimkhohle ngonyaka sithe ukhaya abantu bezicabanga usacula ngoxolani abanye laba ngisabazi ngangivele ngihlangane nabo ngomculo umzilazi loxolani Daqala Impilo Brothers. Saqala Impilo Brothers. Katamina yebo satsha esontweni abantu besijabulela amasuku singathi hayi mina zaye phela la yazi umculo usizo ngawuthanda ngicula discathamini so ngayekhaya nje manje uxola ngitshela ukuthi into yakhumbula amadoda la ecula nempumelelo Shining Stars amanye akhona chile impumelelo asekhona la so 2009 yeah so mina sengicula la angisali manje usuntshiya labantu engabaziyo nabonga msengayo umpumelelo so wathi imibuya wena ku practice uzobona ukuthi kusetshenzwa njani ngahamba ku practice ngifika ayikahlangathola amadoda khona vele engajwayeleki ngoba mina ngathi umculo ngisawungena bona ujwayele tema zokuchayiswa abatshela ukuthi umjito ufuna ukujoyina laba abanye babengathi abathandi ukuthi kujoyina umuntu osazofundiswa so uClement uNdebele yes uNdebele wathi indoda wena uzohlabela na kanjani sisizo umuntu uhlabela uClement vele bese ku sasibizwa ngenkazimulo ingakabizi inkanyezi yes yeah inkazimulo afumele yebo oyi uqala lapho inkazimulo afumele alright yes Clement waqala ukupractice semini masifika ntambama laba bezitshe ukuthi maybe bazongixotsha bathola sekwazi ukushaya stage bathola sekwazi ukuhlala usifundise ngoClement agazi lesikhathi udumezwe noya phesheya uphilani wayesehlala ethembisa sesukile la eGoli imali yokugibela isimchaya uxolani wayekhona naye yaxolani wayekhona lo Clement othandazayo amanye amadoda engatholayo eseyikelile cisha 5-6 umuntu wayesegqugquzela abantu manje ukuthi asihlabeleni kwasokuyini sengibona ukuthi kushuthi le nto vele ithunyelwe umuntu asenze yikudibana kwami nomfowabo kaRasta wenkanyezi uProsper sakhuluma noProsper ngayabona ipractice yabo besibiza ngeBlack Shield nabo behlukane kuyihawu lemnyama so vele ungathi i-tendency le before uqhubeke yakho isichathamila ubekwenziwa ukuthi maybe kulabantu abaningi why uzona abantu abaningi yimone esahlangana ngoba akula most of times so just generic trend ukuthi kuleli day one you understand baleni ukuthi 10 7 so yini kahle yenza kuhlala hlukana vele ma lingosazibani lonke liwu-15 egroup ayeke kuhlale right uziziningi esibayeni bese uthi ucreate igroup eyi-1 omunye ethi madoda mina ngifisa ingoma le ibe so omunye ethi ngifisa kube so omunye ethi kusambeni kusho kusasa omunye ethi yena uyasihambela omunye ethi ugcina omunye sesecond omunye omunye umuntu yingakho hlezi vele kunje so-ke sahlangana noProsper Intema Black Shield yabo Black Shield nabo kungela bepractice kanti nabo banenkinga efana neyethu sebehlangane nabanye sebese 6 nathi lapha sesibaloshana yikho ke inkulumo isihlangana mase ngixoxa noClement kakhulu Clement umuntu esasisoka into amadoda lana phela nawo ngathi nenkinga efana neyethu yikho ukusondela kwaBorasta bebuya nathi sibuya lapha sizohlangana sishintsha amagama la bese wasebenzisa senza inkanyezi ezulu engakusho ukuthi ukuze inkanyezi ezulu kuthwe namhlanje zahlangana nala madoda ahlangana nenza into yodwa kungenxa yami noProsper no Rasta noClement okay selihambe lapho ke la sasuka ke manje ukuthi kule nkinga ethi sasuka ke manje ngikhumbula ukuthatha kwama CD uhambisa komunye babo uthwa ngubani
bazomxolela amadoda mina umuntu othanda ukukhuluma into noma yamphatha kodwa uyikhuluma ukuthi iqiniso lenjalo yabo iphume abantu abasithi wathi amasithi lana afuneka ngangiyeko practice kulemelo indoda amasithi lana afuneka ngathi wona lasiqedwe sesi record that TV first umthetho ndaba is up yaba no yes ilide egroup engubani obelida kuphilana alright so nakho sithi mina ngathatha ngoba ngibona ukuthi ungubani baba walapho obephethe imihlangano yesicathuliki ukuthi uzosisiza sihambisele isithi leli emsakazweni kwezinye indawo kwathiwa amasithi la short no amasithi ngwakusengubani asho ukuthi kuyafana vele abanye babethi kuyafana ngesize sihlale lapha emsakazweni lapha sele ngenimi ashoda ngoba ngathenda no sasewaphiwa ukuthi asiwaphush mina ngangabise angazange ngadabise ngavele ngathatha ngani ungubani sicela sidayise amasithi lawo usihambisele emsakazweni usimarketele nje umsebenzi yabo ukusuka lapho inkinga yasiqala lapho ukuthi hawo ingoma zizodlala kanjani ingoma yadlala emsakazweni because sidlalile emsakazweni because thina besizithathela phansi ukuthi amasithi abasabuyi kimi ukuthi ndoda sorry laphana sasithe amasithi njani no waqhubeka kunjalo okay ngayeka le amasithi yokuphatha njani kodwa kabuhlungu ngafila enye form bengatsho ngangifast kakhulu okay iform yama-30 hours yabo tema kuzwakala ukuthi inkanyezi zingomnethu kuma-hours leso sikhathi ngangisonta the-apostles lapho isonto lokugcwala ababiza ukuthi besikhankasela amavoti ngabezinye indawo beza nakanjani tema sokuthi kuyiwa esantini kuyamela iqembu bezwe ukuthi lapho mase kuthiwa sokusho ukuthi wena ungenile ukhona owakhipha igama lokuthi hayi wena umuntu wamakepesi ngeke ulunge laphana kufuneka umuntu ogqoke isuti ubona ukuthi ususebenzile wena wathatha iqembu wadlala kusho umuntu osebenza la wakhuluma ngathi uyadlala uneyaphathika ngikhuluma ezazingilimaza hamba endleleni yokucula okay sahamba bahamba labakhethwayo tema sokukhulunywa ukuthi abuyiwa kuma-awards eThekwini vele zangikhulume mina lo besengifake umsebenzi lapha ngathula uClement wahamba nenkani ngikhumbula ukuthi wagibela ama-truck ebusuku siyakhona lelandela ethi yena ngeke sale kuma-hour kodwa-ke saluza leso sikhathi kodwa ungwana ukuthi first time izaqala umthetho ndaba yangenela kumasaka njengoba ngibona ukulimala kwami kakhulu ngoba ngase ngihambise ngaqala ukuthi sengifuna ukuthi ngike ngenze something engenamthetho kakhulu eminingi ezongilimaza ngoba ngifuna ukucula ngaqala ke ukuthi ngisihambela laphana ngemilanga ngathi ngingena kwenye indawo ku-Edith Cavell ngathola omunye ubaba othiwa uJajaja labafana nje abantu beziphathele iziginci zabo leso sikhathi angabazi ukuthi ngobani but kwakungulo ofana ukhaya amafika bezopractice lapho koJajaja labo bengenasithi betholisa nje bethi besapractice uJajaja emise egibeni ispeak echumayela batshela uhulumende uThithi afika laphana ke nami ngahlala mina ngafika ngahlala ngabukela bathe mabefuna ngafikelwa ingoma ngabe ngilanda uObethi wayeshaya base kuNdolwane ubitshela ukuthi ngicela ukucula malichaya umculo sangane khona nje into engizwayo alright Obethi wathi hayi khuleka mfana chana laba beziginci babengafuni labo futhi ngaqhubeka angazi lapho ngaqhubeka ngitshaya ingoma ethi mntana amacala lapho bizwa ngiyabizwa mina angikaze ngiphathe isibhamu ngaze ngithini bathi hawu indoda lo uyacula yikho ukubona kwami nguEugene Dube uEugene wacela inamba yami ngithe mangifike wathi indoda ngiyakudinga kakhulu naso isifiso sokucula ngathi yebo bathi ngizwile ngokucula hamba uyedinga istudio ufuna ukurekhoda kuso ungasithola umuntu neartist ofuna ukuyifishara nama players ofuna ukudlala nabo
kahle umuntu engangizwana naye kwakubonakele yes aqonda kubonakele angivele nginomfo ubonakele lanhlangani kanjani ngisasenkanyezi ezulu mina ngisasenkanyezi ezulu ngagijima yonke indawo okay kuningi esafika khona kakhulu ivini also ngama contacts owayenziwa enkanyezi yeah ngoba siyabona futhi wakufunde ngaphi khona lokho ngoba wakumpusha nje unofika nje mangikhuluma nomuntu uzehlisa kwami kuye wakwenza ukuthi ebe akwazi ukunikeza isoyidinga ziningi izinto ngazenza engizaziyo ukuthi lapha kwanongqozisana zamapolotiki safu siyabona lapha ukuthi ubona ke yiso leso sikhathi lapho sihlangana yebo ngicabanga ukuthi kwakulo wabuya kuwa usebenza labo sebedli yatingiswa shona washona rest in peace ya kwaba simanga ukuthi uqala nje ukuthi ube ama contacts enalawo yes bonakele ngathi ngibiza vele wasukumela phezulu tema ngifike e-studio ingoma yokuqala yangifikela futhi ngisendleleni siya e-studio ngangahlela ukucula iyo kuyathanda ngabantu ethi zilele ngoba isihloko se-album sachaya ingoma umculo wathi fa leso sikhathi kusesengcono ukudayisela ngikhumbula kwakunephasika esontweni lethu kubuya ama-branch afika 6 nangaze ngenza imali 10 ngomculo kodwa leso sikhathi imali engisayikhumbula yayikoko 8,000 ngomculo ngoba lesasijwayele ukuthi khona lokho okuncane sithole lokho athi okay isidele kakaphumi but ukuperforma kwami abantu besukuma bejabula bezofaka imali sidetails eziphumile ngavele la diva asile khona kukhona kodwa kubanda ngoba ngicabanga ukuthi kwaba isimanga kakhulu ukuthi uqala umuntu oqala kanjalo wonake wona awuzange uhlube wena wajump stage soba itholi waze waba inkunzi mali ngoma ethi kobanda ingoma le yabuya ngoba yayiko sibizi na standard esingenziwe esasiphezulu kakhulu ingoma owayibhala kanjani kwakuyana lapha ekhanda ukuthi uzubhalela le ngoma ethi kobanda ngikusebenzile lapha kuyipheka wayipheka lapho bana kwasebenza ubani wawusebenzile ukhali bembazona iswashona wayenza ingozi yemoto lo obeqopha isigcobo esibhekisele imayilane washi nophathaphatha ngavele ngasebenza nama-players ayevele esaziwa so standard sakhe kwavele kwabasona leyangoma ngangiyicula ngoba ngobuhlungu engangibuzile ukulahlekelwa ubaba babomncane uyabona so wawuvele ungithonisela ukuthi uma ngakukhuluma ngakukhuluma kanjani asengikhuluma ngengoma ethi zilele kwabantwana zilele nyaka ka-99 ngeke ngikhohlwa yabo ngoba izinto ezazisenzeka sasisibheni ngaso badlula kodwa hlezi vele kuhlunjalo kodwa ngabaduduza abaningi ababeshonele izihlobo zabo 99 nomunye nje ethi uma ilaleli ethi ingoma le ngambuza abazali bakho ingako ukuthandwa kwami ngabantu basuka lapho yaqala inkinga sesihlangana nabaculi bangamaskandi sasungitheni mangaphazamisa kwakumehlo kaZulu namajaha amahle abafana bamzilikazi uthabathana amafika amahle asaza abafana bamashokana abanye amabhukutshwana bazoxolela engababalanga mina ngesikhathi sekucula kukanyezi ezulwini ucoordinator wamaqembu besinenhlangano esiyenza yokushayela izimali bekuyinsindiso amanazaretha ivuselelo imbizo inkanyezi umsisa bebethi uFiona udumezweni onculi ngomazaka mangikhumbula kahle akekho umculo wamaskandi wayekhona leso sikhathi engake ngambona ngoba yimi engangibona ngihlanganisa amaqembu nemicimbi itheater lana yanqonqozwa yimi ukuze kuthiwe kulama shows ayizo-theater yimi enganqonqoza lapha sasebenza ngophansi amaqembu wonke ayesenza ishow ama-shows esafari baze bayijwayele itheater yabo so ekusebenzeni kwami-ke lawo maqembu akekho umculo wamaskandi wayekhona kuyaye kungimangaze kodwa noma suza umuntu ethi Zinja bafike emva kabantu bana lokho kusho ukuthi into ebalekile ucule nabantu kodwa akekho umculo ongama phambi kwami ethi mina ngafika angiphathele ikhasethi lakhe ethi nathi ikhasethi lami ndoda mina ngafika phambi kwakho ngilibone libali hayi ukuthi ethatha isithombe sakho esidala usedit ukuthi wena kudala uqeke ibhola ngegitara no wonke umuntu ofike egoli wayedabona isiginca shoot hayi ukuthi kwakulisethi yeah uze kube le artist elisondela kithi
kwafika umjito okuthiwa ngamadoda wasekhezi wathi kimi kulabafana okuthiwa ngamabhukudwana bakithi cela bathathe bafake entweni le yenza yikusuka siyalanda ujunior ngesikhathi ngifonela ujunior ngafonela wena ngifuna uvivi yes sayenza umcimbi yikho ukukala kwethu ukuhlala ukuthi amadoda anicula umaskandi ngivele sengikhona yabo olesithi elibhaliwe ukuthi nani ngiyafisa ukulibona ukuthi liyabe libhaliwe ukuthi ngawo umnyaka kodwa mina anginandaba lakho ngoba akungisebenzele okusebenzayo ukuthi sicule labantu yebo sijabulisize ukuthi sibe siphikisa kwasebenze into ebalulekile ngoba vele khulumayo ngibuze bona ukuthi ungananzelela mosothanzi baba nokucimba ngathi serious ngephakemeni kuba lephuthu ukuthi esigabeni samaskandi kungabi khona wena ngoba ungananzelela all these big events ebakhona imicimbi njengani bakhulu makuthiwa maskandi uzinja bekhona uyobakhona so sengaba like out of 200 ama-artist akhona njengamanje imicimbi eserious uma uhlandla amaskandi labe ngebelo uzinja kodwa phela abakuvumi lokho so kufanele umuntu uma yenza into enhle mina yabona ngendlela oshilo engimthanda ngayo angifisi ukuthi mangifisa ukwenza into ngifisa ukwenza into efana maybe ngithi uNkulunkulu mbusisa ngenza into nami ngifane noshilo ngiduma umhlaba wonke ngenze awufanana nozona ukushilo uma ufuna ukwenza into nawe yamukeleke emphakathini thanda lo muntu ophambi kwakho inspire kwamukela ukuthi uvele abantu sebemthanda ngeke ukutshintshe wena noma ungamkhuluma kabi thina sesakhulunywa ndoda kakhulu emhlabeni kakhulu kodwa ngenxa ukuthi mina ngiyakwazi ngibhekephi baningi abantu abaku-competition nami abangakwazi ukuthi ngiyagijima kumemile yabo uzagijima kakhulu kanti mina vele kudala kabi ungumaka ukuthi ufuna ibhola lakani kudala ngiliphasile kanti noma likho vele lawo umaka kakhulu yabo so ngikholisa ukuthi inkinga yaqala mhla kuthiwe senza i-festival yabaculi laba bakithi eMbabane kwakhatshwa u-MC kwase kucela umongezi ngoshaka ukuthi akhulume estage umongezi wathatha imic uphikise mangindamanga nakhuluma into ephilayo umuntu uzomzonda uzomzonda wena umongezi wathi likhona abantu bathi yebo sikhona wathi hayi siyabonga kakhulu usekhona uzinja Ziyamluma wayeza babala bonke bavela bascream basikabo ngoba babembona kakhulu ku1KZN TV babe scream abantu kwaphuma ama-artist engandleni nawo bamlandane bafika bamdonsa bathi zwana nto tungapromote into yakini Tsholotsho ukudala hayi ngabani bona labo ma-artist lawo le mic ngahle ngama kancane bamthathile bathi bamthathile mic ungananzelela ngahle ngazikhipha kakhulu umaskandi ngachila abafowethu afana nofortune ngokwaza because into ebuhlungu nje bekhuluma so inkulumo nanzela abantu bakithi kakhulu ubona emculweni ubamba la kukho kakhulu ucwasana nje ukuthi kakhulu ubuya angazi sesasebenza kanzima ukuthi sizama ukuthi iTsholotsho izibe lesithunzi ngenxa yemisebenzi yethu iTsholotsho lesithunzi hayi ukuthi kumbe sikhuluma ngayo kakhulu ngoba kwathi ukhuluma umuntu ayisiyazama ukuthi senzisise ukuthi hayi ingasithathi ngendlela icabanga ngayo ukuthi yiyo so yena lezizondo ezigaba yasuka emakhaya letho lakhona begoli ukuthi anti abantu mawuvuke emsini uyabuza bala ukuthi hayi ungilozinja globally so ngiyabona soqala ukuthi hayi ngoba wona leso sikhathi ngicabanga ukuthi ezemeji dance sikhulile njengoba esisho ukuthi ukuba ngaki ingoma yokuqala ekaMaskandi ngokumntokazi udlala ukukhoze FM ngisazokuthi kwenza kanjani ukuthi very standard sasiphezulu ukuthi sifinele ukukhoze ngoba ebaningi abacula ucula uMaskandi kwaZulu but ugcina usubona nango uzinja Ziyamluma kuya emathebeleni kuya mntokazi kwele Zimbabwe nango sekhiphe icwecwe eqala first song ubanda 1KZN Soweto TV ukhozi FM wawusebenze kanjani abantu usufinyelele kule msakazo le ebukhulu kangaka I think ukhozi FM is the biggest radio station in South Africa ukhozi aliqalanga semuzi nje Ziyamluma
ngeke ngalithola ithuba ngoba ngisho ukuthi ngavakatshela ubaba lo ungubani so asho lo wayesiza singane zethu ngamtshela ukuthi ngihlezi ngibuza ukukhuluma emsakazweni ngiyafisa ukuthola leli thuba la umemezelo wethu umcimbi masoba nomcimbi ingakho aqala ukungifaka khona yena ungubani qala ukukhuluma kukhoza ngikhuluma nothanda Dlomo esibuza ukuthi sibuyaphi inkanye zezulu abashaya ingoma kangaka ngichaza ukuthi sibuye Zimbabwe yabo so namanamba bawashiya so mina ngiligugu labantu bakithi kwabangithandayo abaleqiniso ngoba bayakwazi ukuthi ukaningi la ngifika khona ngiyenze into ngiyenzisisa okhosini mangifika mina ngeke ngifike ekhosini ngikhulume ngami kuphela ngiyakhuluma ngomculo weRhumba ngikhulume ngeke ngakhuluma ngathi mina hayi kumaskandi ngimbona umfana wami-challenge okanye but maybe ngapha kugenge yeRhumba yaba inkinga kwathi usekhuluma wathi igenge yeRhumba leso sikhathi ngangomathini umathini wathi hayi awukho wrong mfana ngathi hayi kuhlele imali nabadala ngicabanga ukuthi maybe iphazamisile kanti leso sikhathi nakangenzela ukuthi manithi hey bafana ngiyinkosi yena bese bethi hayi unamanga sicela usifune lo munye phela waseZimbabwe ozobuye ezokuphikisa lapho ukuthi wena create ngambadonsa ukuthi nabo bethole lelo thuba befinyelele lapho mina ngikhona kodwa bona bahambisa izondo phela ingoma ezaphuma ngalowo mnyaka sekozini ezazingithuka lawo ngomanga ukuthi kathi uthethiselwa ikhona vele inkulumo ethi ukuze ufike ekhosini washefeza khona imali wagcina uzikhiphile so iliqiniso namo manje nabuya sifika istory uma ungathiwa kunemali engayikhipha ngiyise khosi into ngidlalo hayi khona bengavuka bakithi ngoba namanje basangidlala khosi impela uMroza sewangidlala uthi ukhoza sewangidlala uZinja uyadlala uStemeza sewangidlala bonke laba bantu angibazi abanye angivanga sikhulume nabo so ushuthi niyabe ngiyikhiphe ngabe banikeza uyazi ubungwe bakho nengoma yakho iyakuvulela iminyaka kakhulu so mina keep imali ngoba umsakazi kuze yasakaze vele kufanele asakaze into engiculayo kuze ngumsakazi lapha kufanele umsakazi ngenxa yami angisikho isidingo sokukhipha imali siyabona vele from umcimbi lo okukhuluma ngawo ukuthi kwahle kwaba lezi nkulumo thizeni lezondlo nongasasebenzisani kahle wena ikanti injongo wawujonga ukuthi wawuzama ukuthi no asike sibambisane ngoba sisebenzisana kwathi kwaqala ukucwaswa ngezigodi ngicabanga ukuthi namanje lokho kusase iproblem ekhona kwenziwa yini ukuthi abacoculi bakithi ukuthi sibalotshwana singaka besebenzisana but uthola sebegqilile sesithi lo ngwetsholotsho lo ngwenkani lo ngwekhezi ongesedonse siyali kanti ngabe kulokusebenzisana ngabe kukhulu maybe ikakhulu umaskandi ngabe sokwenziwa kwenziwa yini ukuthi kube lento enjani ngokubulele umculo kakhulu kodwa ungananzelela mina mangifika ekhezi siya perform ungazi ukuthi ngizala khona indlela abangijabulela ngakhona mangifika eLupani mangifika eBhinga mangifika esigodini mangifika eFelamuzi mangifika ePlan ngibala indawo sengeke ngazifika mina umuntu okamama ngithi ngachaya ingoma bangivume ePlan ingakazi ngifike sengifikile ePlan nakaningi and futhi ngidlala live ayini ne-CD phela live ilapho umuntu osupport abantu bakithi bafuna ukusupport italent lento abayizwa maybe ngiculele ngomunye umuntu bese ngifaka isithombe sami ngifike eBhinga mina ngafike eBhinga ngachaya ingoma ethi Tsholotsho FC eBhinga ngingasela ngoma senjaya ingoma zonke bengazi abadala kwabo behlekisa bengaphansi athi ngasechaya but ngendliyo eyajajulela ukudlala zonke lezi ngoma engase ngizidlalile yabona ngathi hawu abantu bakhuluma ilanguage yini istongo yabo kuya ngokuthi wena uphilisane njani labantu bofika lapha ngeke ngifike mina ngiyathela isidini ukuthi bafana bami mina yachawu gijime vela awutakuphiwanga noma kanti sakutshiyana labantu ibe ngakhulu umaskandi kuyagadlwana kuyathukwana necessary bese bethi kuthiwa kuyadlala kanti udlala njani umuntu ongakhulanga naye udlala umthethisi wama ukuthi liyadlala wangadibana lebhawu lapha emgwaqweni udlalela umthethisi udlala ehluli lapho phela usebona ukuthi shuthi hayi
izavoxa indlela ozibona vele nje udlalo uthethisa cula bangaka abantu wena obaziyo ngapha kithi kwelethi side abaculayo abathethisa abantu abadumileyo bona last one abantu bakithi abayithandi inhlamba madoda yelanini inhlamba ayisoze isize ngalutho asiculeni bazokunzima sokusala asihlale phansi labanye balali ngoba silimaza nabantwana bethu sisebenze phela silabantwana kunjani umntana wami mayisizwa umfana mina futhi abantwana bami abaningi balingana nabo abafana nabo abamasana ezwe umuntu ezekuthu ngeni mina uzochaya umntana wami ngoba yena uyabeka nayo ngqondo le mina enginayo ukuthi understand mina ngiyakwazi ngiyayixazulula inkinga ezinkulu kakhulu but ngiyakuthathisa ngiyayixazulula inkinga ezinkulu usukunyelwana sokubanje ngithi no wena vele umuntu lana ongathandiyo into zodlala leli government president lapho yakuba laleli bekhuluma ne-FM yabo kodwa ngiyabona ukuthi izindlela le competition ngalo umuntu selifuna akunandaba lapho ngathi ngiyinkosi yoMaskandi umuntu wakhithi inkosi zaba inkosi asha ukuthi le izamkhulisa mana ngiyeke kodwa usaze inkosi hayi ngisakufunda baba umpresident kaMaskandi hayi lapho angithi abakadonsi bengakuthatha right mina ngiyacula ngicula abantu kodwa kuze lezi zomsindo siyabona kusiba iminyaka onzima kakhulu udosana kakhulu nalomculi abantu uqhutha umcimbi kodwa ke libuye futhi libe lichaye lonke ingoma lale lixabana libe lasebenza njani lamjita wakithi mina umuntu wakithi mangibona phambi kwanyafisa ukuthi ngelilanga unembeza ukukhuluma naye abona ukuthi ugijimisana nomuntu ongenandaba naye ngadibana naye studio kwesibiya mina engcele bathi ngikhaya ngicela uzongisiza la album yakhe I think yakuqala afika ngamenzela backing ngafeature mawuthi namanga akhipha ama-CD yakhe bona ukuthi alikho i-CD ebhale izinto ze-feature Zinja Ziyamluma ngangimzwisisa kakhulu lo mfo ngoba wayekhonzile ngikhumbula ngifike estudio kwakugcwele amazulu athi inkunzi yala estudio kusukela namhlanje kuzinja la angazi abangiseyinkunzi ngani ukhaya ngoba ngoba ekubekisa inkunzi yalapha kuzinja and futhi angikhumbuli mina naye sixabane wazi kodwa ziningi ingoma ayinkengizo ngoba mina vele kungathunthukile le ngoma yakwanzayilalela yabo inkengizo ngithi hayi umkhaya phela lapho umsekahle so kukaningi ke umkhakazama vele ngoba ekemfonele kade uyangirecord ngiphethe forward ngiphethe yesingathi into ongayaziyo so mina nginandaba lapho hayi noma ngadibana la ngiyophinyelela ufana ngithi kanti elumakhelwa lwami ukuthi noma kuthiwa nginenkinga ngila umuntu ongabamba nesandla phansi nami ngiyimi umuntu ongabamba akusizi lize lihlalise phansi lapha ngazokwenza njani wayengifonela wangifonela kanti uyangirecord yabo uthi kimi hey Dot kuthi uthi uzachaya Dot aphuma kini yazi wangithola vele ngesikhathi se-COVID nami wena ngiyakuchaya ubani yabo so aqalisa umsindo umkhaya abantu bomsindo vela ngithi thathana la manje wathola vele lelo la idlozi lasejwane levuli yabo hayi mase ngiyazi sakhuluma I think 9 minutes long manje drop ifoni ngihle ngizomnye mjidi ngithi ke yazi isuke awusibani bani lapho uthi lo wekurecord uqeda ukusenda kwenye group yazi manje ukuthi ngiyakufona abacula abaningi nje wasekhaya bathi ndoda yathi kuhamba njani lapho so hayi khona kathi ngahle ngabona hayi vele sokubhedi so ngikhuluma kwami isa meya waseTsholotsho ukuthi hayi lungisani bafana nami konke konke yiko-ke nami ukuthobela umthetho ngangeke ngihambe mina vele mawungisukelile wakuthi kunesidingo sokuthi sesexolisana kumele kwenze hayi akunandaba lawo akuhlale kunjalo ngoba vele kumele into oyenza ngenhloso yakho usuke uyazi akunamuntu oyenza into engakwazi ufuna ukwenzani hayi khona so yiko ngavuma sahamba saya khona engakwazi ukuthi after lapho waphinda ukhipha futhi nje nezingoma
etuzakunda iphakathi uzamezana uyabona so mina noma ngadibana naye hayi ngakithi uyamuntu awulenkinga yabo baningi abakithi esike sajahana nzima kodwa namhlanje umfana uDuit nomfana umfana phela ungakonkomo phela unkomo uzalwa amavungu yabo angikwazi mina ukuthi kuthini ngixabana noDuit for what masinenkinga noDuit kufanele siyilungise yabo sazi kunapha kulowo khanja ukugwexana yabo ngoba indaba phela ukuthi kona indaba yakhona ukuhlupha indaba yekukhitta ngoma hayi Duit wazalisa ngathi ngumntanami phela umuntu ogida ke ngumntanami wazalisa umntanami ekubeni mina naye leso sikhathi asingaboni ngasolini wazibanga yabo zene izinto zomculo nje ukuthi akwazi nje noyivuke yini ukuthi sasakaze izinto ezilenkinga mina ila lembanga kuphela akwazi la noma ukubuza ngokuthi yakwazi ukuthi lapho umbuzo ngana nje khona apha nje ngoba ngaba lasemcibile ngasakhulumisa hayi yena ngathi ngifuna ukurata nje umfana ngafuna ukufakela Zinja. yena ke wayala ukuthi ngimrata so umfana mina noma ngaxoxana njani umuntu wakithi noma umuntu wakonkoma umthithi ngixabana naye ngamtshela ukuthi umfana yabona so yena obesiyangena enkomeni zakho yes wow upambanisela so into yabona ukuthi yayisimanga ukwenza okwesikhathi wasona kulebe kumbanga intombi kanti hayi wona umntana wakho yebo umzala wami umama wakhe umzala wami so umntana wami so ngangimthemba kakhulu lo mntwana so kwangithusa ukuthi likhomba lenini likhomba lenini sokulo mntwana bathi izinto ezitholakala empilweni Ziyasatholakala. nami ngabona ukuthi sawahlala isikhathi nje ngiyamthinta mfana right yabona impilo ifuna kanjani uma hlala nesitha ngokuba nesitha uyazibopha wena into enzayo abafana bona la inkinga lemculweni kuyasebenzeka yini lawo in terms of ukuba grooma noma lithwala nzima njengoba nisehambe phambili Last manga kama artist akithi esengawafeature awu 32 sebhala namanye gospel ya 32 kiwo wonke lama artists angaze ngibone if noyedwa mina post limbona nje uzinja Ziyamluma yilapho ngibona konke leki so yeah bamoshela labanye yazi mhlambe abakwazi ukubona umuntu bathi le ndoda ngiyabonga yazi ukubusisa kakhulu ngoba mhlawumbe uNkulunkulu ethe wakubusisa isibusiso leso sithethe kuyi mhlawumbe uvele ingozi mhlawumbe uvele into izochaya ikhathi isibusiso lesente sincane cheers wena lokusalula esenta ngoba ngapha kanti izibusiso yabo awucabanga ukuthi besithumbe sithi abeba usebenzi kahle laba bantu ngoba kwaba isimanga ukuthi ngokwazi ukuthi umculi kulo mculo ofana no Sisa Senkosi Sisa I remember the time isa communicate nathi isacela ukungena kwezomculo up until sisebenzisa kuwe ukuthi no akuzama ukuncedisa la we understand kodwa wangena emculweni kade wacha kakhulu kwaba belihle kakhulu likhipha le but eminyakeni lesibuyo I think sisibona sokule mcimbi bakhona kubo UK le Tsholotsho festival so kubizwa abaculi beZatalo Khuzani labanye kube umcimbi loTshwana futhi lapho nje ungane zoma wena njengomgumayo ngoba ngicabanga la maybe la studio vele lokubhalela izingoma vele waba lesandla lapho what was your role when maybe ukusisa ukuthi kwenziwa yini sesibona manje phela nazi imicimbi bathi sesibethu ukuthi hayi owakhe singaqala umbone UK nguwe performa ngale UK usala kanjani emcimbini ukuthi vele uma usufuna ukukhuluma into noma ungaba nayo igcine sifuna ukuthi iphume yes usisa ngizoqondisa yena ngoba usenaye ngoba baningi abenza njengayo isebenzile naye kakhulu ngakumphushela uma uvela ukubona mina ngimphusha lo sisi kakhulu
ngothando nangenhlonipho ake ngibonise ukuthi udala yabona lokho ukuthi manje senza kanje bengikhululeka kakhulu yabo kodwa lokho nami kungishiye nombuzo ngifuna ukuhamba ngakho ngamtshela mina ngathi engifisa ungibonge ngakho entweni esengikwenze usisi uyafona ephetsheya mina athi ngicela ungenzele ingoma ukuthi ekhuluma ngento eso hambe ngiyoyenza yonke kodwa into engisele nayo mina ukuthi ngane ngamtshela sengimtshele kanje ukuthi uyabona iphupho lami ukuthi ngibele flight ngichumayela lo mculo kaMaskandi sengichumayeze zonke indawo manje ukuthi ngudumo lwamazwe amathathu eMzansi uTswana eZimbabwe umculo kaMaskandi namhlanje iflag yawo liphezulu ngenxa yale nto so wavuma wathi into yokuqala ozothi uma uthi yenzeke wena umuntu oqala kimi ufike oqala kulabo bonke abantu ukuthi uye ngikukhambise lephesheya ngithema ngisalibele ngabona post ukhuzani iyaphetsheya lezo sisa right angilala lezinto zidokubiko ya lento yangihlukumeza ngahle ngazonda umuntu ofika kimi athi ucela ngisize ngento zomculo ngizozidalela izithe bezingekho duze nami ngizobuya mina ngothando ngihleke nawe sonke isikhathi but wena unento oyicabangayo mawule umuntu mayelele uyaphendula ucabanga nje yabo okay nge-last minute sazana ukuthi angazi ukuthi maybe wayekwenza ngothando la phela ngoba kwasokusele uthungisa I think ukuthi ulwana ha ukuzana kodwa kangenza ivisa ngagijima ndoda gijima leso sikhathi bengibhizi ekhaya sazama phela naye besizama sonke sizama ukuthi ivisa sithole ivisa sangayithola sangayithola ivisa ngamtshela ukuthi ngiyalimala manje ekhaya manje into hleze esekhaya amashoza so mangihambe ekhaya ngasena passport khona ukuthi udiwane labantu bekuhlonipha ukuthiwa lawo passport so wathi kimi asikhansile ivisa le masikhansila wena sizoyenza le shesha okay saqala ukuxoxa ngayenza futhi ingoma after sengibonile ukuthi okay indaba kaDoba waseNatal yabona namajita aseNatal anokuya angathi wena zibuza ukuthi mabe senza i-team yebhola labo why bangazicabanga ukuthi kulo umculo kunanti ukutshela ibhola ngithanda why bangazifaki mabe senza imicimbi yabo why mina bengazifaki sho ukuthi abangazi hayi bayangazi benza amasibongo kodwa bona emicimbini yakithi ababuyi ngithi bayezi right so ngasibuza ukuthi lapha uhambe njani vele kuzoke iqhamuka le ndoda no uthi ngiyeke njalo ngeke ngazi ubudlelwano babantu ukuthi kusetshenzwa kanjani ngazoqhubeka le ndlela eniyiyona ngamenzele ikhona kodwa abanye abantu basebeshila ukuthi ndoda awuphumi kulo muntu kakudingi yabo ngathi hayi umntanami ngimzele ngomculo ngeke ngimjike ngoba mangabe siphazamisa kumele sibonisa ukuthi iqonde lapha nalapha wangifonela ke manje wathi mhla ka-17 wenzani ngathi angezi lutho wathi okay 17 ngiyabudinga 17 bana December okay ngiyabudinga nomsebenzi kanje wona lo wale athi okay okujabulela vele ukuthi okay uyangikhumbula ukuthi nje wangibuza ushaja malini ngamtshela thema ngizahleli vele ngikhohliwe ngabona ke sengisendela iposter yamhla ka-17 isinomcimbi osuphelele osinama artist wena ukho la mina ngikho lapho so yiko nje mina okwami okwakusema konkomo kuzobuka yabo akusukwami ukuthi ngeke so ngiphenduza ukuthi ungangibuzi into okuhlule ukuphendula into engiyaziyo bene njika ngifikele ukuthi no into engikhulume ibanenge abantu engibasiza ukujike lenze kahle yabo noma ngoba sibona ngamanye amaculi ngoba nabanye babe ngama-fans ngoba ama-fans bajika labo se-recorda be-inspire ngomoya behamba ngojunior ngoba sesibheka manje uzananze kahle iqala noMaskandi ububala maybe ufika ku-10 but manje ngicabanga
izinga ngeke likhuphukile but sebe more than 200 yeah kwenziwa yini abaculi abafana la abafike emculweni abaculi mangama abayazi into abayenzayo bayacula kakhulu yazi nokuzinika isikhathi sokubala nje ngithi yabona abafana labo umculo Maskandi bayakhuphula bese kuba khona umuntu yakusizwe hey umuntu okhona engumlandeli ukala kutshela ukuthi ka yazi ngephupho iphupho leli ngiphuphe angithi interview yami mina yayazi ekakobandayo avela nje interview yami ubaba wakhe efike emnika isiginci ekhaya into engiyaziyo engangihlezi ngiyikhuluma mina manje angazi khawenza ngizwisa nje kancane akuchaye efonini ukuthi uzwa njani angangiphikise wow ufuna ukuvalela umjiqiniso ugcina subukeka sengathola ufuna ukwamukela laba abazali masibacikela kube balanda abantu mina njengami nje ngabe kwazi ukuthi mase niqonde kuzinja sefuluhamba senyathela igiya lo so somile la baningi abantu engaba-approve kodwa ngoda ngoba sawakhumbula usisizwa njani phambili whether wenza udaba wenza kahle ufila kanjani yazi benza njani ngihamba yerecord mzithi hayi mina vele ucula hayi njani ufuna ukukhipha nje signal ukuthi ngitshaye abe sekusendela isingoma athi ngicela undluleke ngizokunduleka kanjani into osuke yilapho umculo lo limala khona ngoba umuntu ngisendela ingoma esiphelele mina ngeke ngitsho ukuthi hayi mfana nambe khipha lezi izinto uzothi chayi ingoma yokuqala ukutshela ukuthi ngiye ngakini mfana bafika bamvuma akakaze ekhaya oqala akahambe ekhaya ekhiphisise akaze performing kodwa yiwa hayi benito yokuqala vele fana perform ekhaya yini that's why mina ngalo 26 December lwana wathi uvalwa ngabanye futhi abanye betsholotsho khonapha abaculi bevimba bebona ukuthi imizamo yami imizamo yami ka 26 December yayingasoke ukuzibonakalisa nokuthi ngangisenzela ukuthi abafana abancane abasakhulayo bebona ukuthi umculo bengaphila bengazitholi behlala ezitolo besilwa nabadala ama drugs besathatha ingakho ngambezela mahala ngithi wonke umuntu kabuye yabo befuya abantu bebe bezogcwala lapha futhi ngize usukela ama artist khona la sifike ekhaya lapha kube mnandi but yagcina ivinjwe impumelelo yakhona nabanye babaculi bakithi sebefake yabo lawo khona kube senze festival yakhona so kusenza ifestival ngosuku lwami ngeke kwezi festival lapha eTsholotsho Center mina mntwana lomcimbi ekhaya yabo so ngabona ukuthi lapha sengisilwa lezankhaya sokudonsa uyiwa ngisho ngaye Natal ngisho ngaye Cape Town ngaye Botswana ufika ukuthi wena ngicela indawo yomntana ngamase eTsholotsho ngombe mase bazokutshela ukuthi bazobuza ukuthi amazo izinto zalo ngoba sengakumele iTsholotsho ke manje iTsholotsho ayisukume nayo yazi ngakutshela isimanga ngalabo abantu baseTsholotsho angazi ukuthi ngisema-ofisini khonapha nanginefomu yendlu yezo kuzokube namhlanje 24 iminyaka leminyaka emculweni siyaguga la ngizotshengisana abantu abami ukuthi bantu abami nangu lokho kwenu okungokwenu iTsholotsho nami yangenzela lokho ngenxa yokuthi flag yayo ngangiyiphakamisa angikaze ukuthi mangenza i-album mina ngikhiphe iTsholotsho ngiyivalele phandle ngenza kule album leyo umzonde wethu ngenza amasiporo uthi usiza ngani ukuhlezi iTsholotsho bakithi but iyona ingenzelayo ngifike ema-ofisini ngihlale nabo phansi ngithi zwani badala la emculweni ngiyaguga celani something ezothi uma kuthiwa angisenamandla ngibona ukuthi nanti yaniceke lami yakhe i-stand sesitolo okay uzosihlulekela ubezama laphana uzoyakhela abantu abakho behlale khona wena amandla engasavumi nanti yaniplaza yabo banawo amandla kodwa bakutshela ukuthi sizabona sizahlala phansi hamba nje bhala amagama abaculi bonke sengibabuze kanje ngabaculi lethana amagama ezithupha ukuthi kuyafuneka ngalo uhambe lapho bakutshela ukuthi sizabona so wena yikho imizamo yami ususiya wakhe embuza ngihlala embuzana ngithi embuzana yafisa ukuthi ngenxa ukuthi bayabona ukuthi ngiyadingeka mina kudimanda ngini
December kufuneka 1 2 ebuza nasila network yini enzima ukuthi kwalaphana bekhuluma ukuthi kulabantu abafana nabo Zinja abasebuza ngathi asamsele ibooster khona le network abantu balapha yabo hayi ukuthi ababone ukuthi khona lapha mina ngizekhutshwe ngamashows ukuthi nje esike safuna izolo lapha sestigijima lapha i-network kumele ngilande Tsholotsho senke yabo kodwa kubeni abantu bakhona masokuthiwa njengoba baba beyiguqa igama lami kwezinye indawo ukuthi silalo thini artist lethu Zinja Ziyamluma ngoba vele bayazi uma uthi Zinja ngizovele ngivele mina namaphiko amakhulu yabo mase yakubona ubucuze festival World Cup kaMaskandi omele uyabonga uba namanje ake komuntu simbone sibafinyela bona umuntu kuphela kwabashona wayesenizama ukuthi enze umcimbi ethu uzohlala inkoma abone ukuthi ngihambile nje lapha kwasuka kwenza nenzeni nje umuntu waphuthuma bona abakithi bayakwazi ukuthi ngiyafika bezodwa would you say the problem yakhithe Tsholotsho kuphela or it's over zonke indawo ngoba kulabaculi basikhulu sathi more than 200 Maskandi but labo sayabona manje they are struggling to break through liphela into yizwe imathi esifuna ngabantu ndoda mawuzo ekwenza abantu be-support mawuzontshela ukuthi uZinja Ziyamluma awuyizwa lento ayikhulumayo bayiculayo uyabusanenkinga nawe uyabusafana nalabo abantu abaphethe abeTsholotsho bayizwa lento engiyiculayo and into nengikhala ngayo kakhulu ukuthi ngiyayiphakamisa ifle yeTsholotsho sengiyiphakamise ngaphezu kwamandla amaze kwazi ngaze ngabatshela ngathi Tsholotsho okay ngoba mina Tsholotsho yilizwe ke right baziqhenya ngakho ke iTsholotsho yakhona but yini mina iTsholotsho enginika khona ngikwathiswa ukuthi ngifuna ifinyelele inkulumo leyi kibo laba abaphathi abantu bahlulwa yini kanti bona ukuthi na umntwana ngithi uyazama ungathi uyavula ama-radios eZimbabwe le wonke uyathola Zinja Ziyamluma Zinja Ziyamluma umuntu ethi mayifona ezesho ukuthi mina ngibuye eZimbabwe kwesikazi Zinja Ziyamluma yabo abaziqhenyi nami yini would you think ukuthi i-leadership yethu esilayo is betraying us kakhulu ngoba kungananzela uthola ukuthi I think ama-festival okhuluma ngawo mhlawumbe ngoba ubona bekusasulokuba uJonathan umuntu owayezama ukuthi sometimes afake amasenti kube khona imicimbi ethizeni ebakhona but since then our leaders do less ukusupport amaciko yikho namanje kusiba nzima ukuthi kumele ubuyele futhi uyesebenza ngoba uyakwazi ukuthi lokho kodwa kuzokuyenza singaze sisebenze kanjani awu-businessmen bakithi ngidile leadership abaphathi abakhumbuli bahlala emicimbi bahlala senze into ezithize mahambasana kunamakampani lapha uyandastand ngiyabhilive ukuthi wena awusebenzanga kuphela emntwini umuntu ubuyelile futhi isikolo sakho edingane angazi yini yakwenza ukubuyela back and ubusenza utshela abanye bempilo ababukeli abangaziyo ukuthi kule nhlelo thizeni wena uhambe uyenza isikolo sakho trying to give back edingane angikwenza ngedingane kuphela ngoba ngangisenza ile tournament nikela nempahla nanye amabhola esikole amakhithi nento eziningi nje abantwana besikole kwesinye isikhathi mina ngiyalimala kakhulu mawuzothiwa bekule event yesikole izobhadalisa abantwana noma ngabe ngisekhaya ngangixotsha ngoba ulimaza umqondo wabantwana lo sidina sifuna ukuthi abantwana bebuye bezobamba lento yethu esiyenzayo ngithi lo omvalela phandle uthi engangena maybe nguye ezoba nguZinja wakusasa uyozoba isimbi zejwana zakusasa uyozoba uma-press akusasa uyozoba uMartin wakusasa wena ufika ukuthi uzochaya abantwana bangene nemali okay kuzongena labo abavele kibo usenzeka izinto maybe banawo amandla uthola umntwana wonke ehawule sebuyele ekhaya ezihawule no fika uculela abantwana bekuthanda yabo ngafika ngababuzo okokuqala manje ngathi lifuna bani umculi bathi sicela usiphathe kumadlela sicela usiphathe egodolweni alandela amadoda ngathi madoda ngiyathanda ngithanda la sokufanele ngihambe la ahamba lapho that's why bona mina abantwana bengikhanda ngiyayithi vumelana abantwana beze kimi usokadoksi wawo ukhona umuntu ubukelo omuzileyo I think usuphendule umbuzo ophahle kuqalisele ukukhuluma ngakho ukuthi ufikile ebhingi ufikile ePlant washo ukuthi uqale ekhaya wasungena uthi yena ukugwaba kwakho neTsholotsho njengomculi or njengabaculi akulilimithi yini ebese sithi ungakhangela abaculi bezinye indawo bayachaya ingoma kuphela bengabe lokhu bebiza isigodi sakiyo so uthi wena uyabuza ukuthi
ugcina sokungathi seliculela isiqinti nje sesholotsho kuphela but ngoba umuntu usuphendule unga-extenda u-expandela ukuthi wena uyibona kanjani lapho oqala indawo yakini uma umuntu kumele uyithande yes itsholotsho ngiyayithanda ndoda ngiyayithanda nokubona ukuthi ezinye izinto sizinqoma sikwazi ukuthi ziyapenda vele kodwa ngenxa yokuthi wena ufisa ukuthi wakhe esinye isithombe udida abantu nje wakhe esinye isithombe si-right ngetsholotsho no Tsholotsho yizwe lakithi Tsholotsho indawo enje kancane kancane Tsholotsho yabo ngoba ngiyafisa ukuthi nomunye umuntu okhule sazi ukuthi Tsholotsho oqala mntanami yabo azagcina sesithi hayi kodwa bana abaculi bakhona bathi Tsholotsho ushuthi sokurayit yabo ngoba vele intombi ukuthi umuyishele ukuthi ngoTsholotsho uzucisa ukamba manje ukuthi nawe Tsholotsho asuka kancane but no phela ubulawayo ithole nzima ngathi ngoba kodwa manje ngisuke senzama ngayo yonke indlela ukuthi ngiyifake nami mangicula ukuthi no angiyibeke kahle indawo yakithi hayi indawo ngiyithanda yingakho kungenza ukuthi ngibe nengoma eyodwa engenza ukuthi uma ngaculanga ngento zamasiko ngiyakwazi ukuthi izobulala iwane ekhona opozole ya ucule ngayo lokho Tsholotsho kodwa ke manje nami sokungilimaza ukuthi abaphathi bethu basebengiqeda uthando lapho bona lokho ubakhuluma ngayo ukuthi yafanana labantu abaphezulu sibakhubulela iflegi iflegi manje yibo mina ngiyikhuphula ngayo kodwa bona bakhohlwa umuntu la bafuna kusasa ukuthi bethi ozinja bacula badliwa abafazi baqede bafa into phela kanti yebo kungelala abayinvest ebantwaneni babo kuba abantwana bendawo noma benezanga games abenze phela Tsholotsho baningi abenze komunye umuntu ukuthi hayi kuthiwa office elinje lihambe la yenze la abafana nabana so endaweni yakubo bethi babonga ukuthi baye kwamadumisi so labo zinja Ziyamluma whole yes ezinjalo honoring people that have played a part in uplifting indawo siyabonga I think uphendulekile lapha blessed ukuphuma ikhesi lapha namhlanje siyaje kule mbuzo sithatha ngule lapha uthela namhlanje sibabuza bukhoma live direct 99 yes uthi lo mbuzo wakho uthi omunye laphana ukuthi why wasuka kibo edokwe waya emkhuzana sokhulumela I think suphendula umzukulu wakosidambe ebese sithi omunye ukuthi ushadile yini nokuthi wayezibiza ngozinja Uzima umbuzo ubani osezidingile omunye la awukho nzima baba kanolwazi alright uthiwa izinja Ziyamluma lavela lelo umuntu vele kufanele ukhulume into eyiyo hayi ukuthi ukhulume ngoba usubona umuntu uthi awumongeza awusuthi umongeza ungakwazi ukumongeza mina igama elithi izinja Ziyamluma lasuka ekulinyweni kwami inja yabo omkhulu yathi mayingilumile ngihambisa impompi wona aza ngubhula impompi phansi benja ngahamba ngaye edrobheni isikole sivaliwe okulawa mangisiyabuya lapho sithunywe kwaNshaba sithe masidibana abafana bakwaNshaba bona le hamba nezinja izinto zabazinkulu hayi sale lathi izinja ngathi yagibela isihlahla zakuya lapha ngabunya inja ngahamba esibhedlela kwamakhaza leso sikhathi bothumana inja bezokhuluma iyahleli duthula so zaze ngilimazile kakhulu ngoba ngihlala isikhathi ngasaya esikoleni so baba uncane uthanda ukukhuluma izinja izinja Ziyamluma ingaba kusuka egama lithi izinja Ziyamluma bakhona abantu othola into sesitshintshile ngiyakhe indlela la sewuzinja sinjalo manje uzinja sinazidinga ngesignature cut yakhe jinja yakhe sebathini kanti wasayibona ngekhaya phela umuntu akuba ne-identity yakhe sikwazi ukuthi hayi singabona ikhanda lilani lozetho ijinja esikwazi umuzinja hayi ngizoyibuyisela sekuthile kahle kahle nokuhlala manje uhambela kakhulu ebantwini nokuyikhipha yabe ngafuna ukuthi uma ngihamba bese kulokhu abantu ayisuke so manje nje noma sesontweni lapha
hayi sokuzowacatsha la manje yeah manje akusacatsha sizwa ngandlebe lapha kwaba lesikhathi emcimbini kwabanzima mani wazithola usunyathela ifoni ngemonta ujeba esejump ijeba ngomapesa nawe esebuyiswa namasuthukezo okusenzeka yazokuthi manje ke bezoyinaka kakhulu ngayo le manje amkhazi sezwana sasikhatshiwe ngomunye ubaba bafika bangasazwani amapress wathi kuloya baba ubaba wathi uzinje engaphumi estage chayi ngibadele yangasaphuma cabanga ndoda sibaningi ngachaya ndoda ngachaya amapress wasesithi hayi ngiyamkhipha uzinje uzongena ichema ubaba wasesithi hayi uzinje amapress wathi hayi baba yazi umsebenzi wami ngiyawazi angisi-amateur zazuka ubaba akazwani igama elithi amateur mina ngiyakwazi ukuthi walithatha ngenye indlela wazwani hayi baba vele ngoba umapress wayesezama phambili esipelelo ogogo bakhona ababekhona apho kanti kuthweni umapress ethi hayi ngithe angisi-amateur hayi ubizigude nge-amateur hayi yazi kwahamba njani kwahamba ingxaba ntozo sonke ngasesithi hayi mawuthi phela lapha sekuzochaba abantu ngcono sihambe kwahle wathi sithenge isikele sikamapress hayi wawanzima lwana ucheba ke sesithi ucheba yinto engamazi ucheba nje lo okhulunyeliwe vele amazi manje umuntu osekhuluma kuze kube namhlanje nje ngeke ngikhohle lo suku wekele manje awasonzima abantu bakhona bafanana wangakwazi ukuthi ngesipeni umuntu onguye uyabo okungani kwenye indawo umuntu thina sasesifeni umapress ngabantu umuntu ayerathwa amapress bese uyarathwa uthusela lizokhayo so ngeke manje ngijabana ifoni yafa masebantwini ubona ukuthi phela ngoba abasotsha abasotsha abangani omunye wadlule khona bathini ngathi sibachana lathi sizabona so izinto esidibana nazo uhambeni sibuye lapho emntwini noMaskandi liususa epitheleza go la lapho usukhona njengamanje what can you say the progress yakhona ukuthi are you happy ngeprogress yakhona or you think ukuthi kukhona ukusasilela yakhona maybe ba-artist la saba khona ngoba selibaningi ukuthi sesifisa ngawuthi asela-break into different markets but mase ngaba lesizadla because sibala maybe zibala zimbili zintathu but sesikwazi ama-artist akitatu uMaskandi athi yabo 500 lokuqhatshwa emibhidini usungathola kuthiwa kumele kuqhatshwe Zinja maybe labayobaba kodwa kube nzima kakhulu njengamanje siyathi December sesikwazi ungathiwa kulo mculo kaMaskandi emcimbini othile kuyabe kulo Zinja maybe abanye laba bengekho kwenzakala yini inkinga ungathini ngestage lapho umculo kaMaskandi usukhona kwalesi sikhathi mawukhumbula kahle izinga likaMaskandi vele beliphezulu kakhulu sivimbile kakhulu zonke indawo nabafowethu abafikile ngoba ngishilo ukuthi bacula benza kahle vele kodwa kunala engibona ngathi kuyasilela khona ingoma ingakuqala vele umuntu wakhona usenezitha so bona bodwa ukuqala ngasazibali abazwani nizonqoba kanjani mali nalingazwani ngoba bafikile okay uthothi lo mfana limbonile la still keep ingoma nalo alibonile kuma album amabili abasazwani sebethethisana so basiconfuse lathi phela ngikwenze umlandeli wakhe ngoba ngiyazilalela izinto abaziculayo baconfuse nathi
Uqinisa usta ngono sike abantu manje Maskandi abawuthatha serious. Yeah. Indaba yakho. Abawuthatha serious. Mawukhipha mina awungikhiphe ngibona lapha. Ungikhiphe nje ubachiye kodwa. Ngike ngaphendula umfowethu esithi ndoda sicela ukuyizokucula iRhumba. Ngathi ayikhona. Bayacela vele kahle usazokuyasungulahlekisa. Okay, iRhumba ngiyayithanda kakhulu yabo. Kodwa ba right abafowethu abayiculayo nami balalele. Yes. Uma usungithatha la inkhona ubizo labo likhona usungilahlekisa. Laba abafowethu laba ababukela kimi manje bachile. Bathathe nabo sekurumba sokubulala zeyibulala lento esayibona. Njalo abantu bakithi abakwamile ukuthi uMaskandi khona ezibani. Hayi lento ukuthi umuntu enjalo kakhulu nje Maskandi wesibabani laleni no. Yasilimaza. Awukhuli ngani manje njengoba siyabona lase kusukuzima kulezi nsuku ukuthi elali kwenza nebuqhamu ukuthi uthole theater kugcwele. Manje mangabiza senze ukuthi ithola ukuthi ke ule mcimbi waMaskandi kube nabaculi more than 30 bebaningi ukudlula ama-fans. Yini enzima ukuthi umculo wefa sasihloniphana la madoda engeke wabala la owazi nawe esaqala nale. Kwakuye yibo futhi abachiya abanye bakhona bewukulela. Ngoba ngeke sisola abantu abafikayo kube nabo abanye bakhona bawuvula ukuthi umuntu wakhona ufuna ube yisitha sakhe ngenkani. Umuntu okufoster ukuthi enze liqabane nje wena ungafuni. Babajayele ukuthi bethatha into lezi ngapha kwaZulu kuthiwa kaXatshwana. Into lena yasebenzela abantu ababili umgqumeni umtshengiseli ngendlela ababebanga imali okay abakithi babangene abengelalo libangene kulese lilwayo lithethisana ube kwazi ukuthi wena mawuthuka umculi wasePlantu ungaseKhezi abantu basePlantu noma edebe ngakho sebesizokwazi ukuthuka umuntu wakubo sebexabana bonke abasena ndaba nawo siyazi ithe sizixoxela abantu abanothanda umculo wakithi abantu bakithi bebaningi bethembola yabo saqala thina ukutshomolana abantu baqala ukuthi yabo so khetha la ngesikhothi la ngesigaba so la festival esihlabathizeni uyabe limazi umculo kanti engakufisa nokuthi abafowethu beke bebuyele emuva befona ukuthi into le yalima la kambe ngabona ukuthi yalima la kube ayingangabo kula labo abantu abasiphethe abadala ukuthi hayi madoda senze insona so sicela ukuhlala phansi ngeke ubhizi meeting yawo Maskandi wasekhaya kodwa never hayi ngeke babuye ngaba ingaba ngosi mawubabe ngatwanga bachana ngaphambi kwabantu ngeke bebuye ngikhumbula ke kwafika abantu befuna ukusponsor ababebuya ngapefela bus bayenze group bathi madoda so nikeza 20,000 number 1 number 2 bathi 15 number 3 bathi 10 sifuna ukuthi silikhophule ngendlela yindlela esifuna ukulibonga ngayo uMaskandi ilala siyachona sekala ukufaka udola wahlekayo sivele sibonile kuzosupport ubani lapha abelungu bekhona egroupini amakhiwa ahlaphume so awusabanga ukuthi khona lokuyawulimaza umculo ugcina ngoba phela uMaskandi mangicabanga umculo ongathi usaba indaba yamasiko ngole mcimbi efana nale kuzobiza uMaskandi ahambe phambili ukudlula labo abanye but kuzohamba kuphele phela ngoba abantu abayibo abawenza lo mculo besenza njalo vele uzophela ngendlela mahlala kungaqhubeka kungalendlela ngithi eminyakeni emibili ezayo yonke imizi ke kulabaculi bakaMaskandi ngoba umuntu manje vele selephupha umuntu selephupha ngakwazi yahluphekisana lento kulo ngabona usibalibane laphana ukuthi hayi nami kusasa nyama into engixakayo umuntu wakhona mayefika emculweni usehle Zinja endlule engoma ngiyakaza ehlabeni okangikwazi competition nawe mina ngisemsebenzini ngizodlala ngithi mabe ngake beyeke nje lento ukuthi bethi bona bayatalapha leli gama lomtalapha angazi bathatha kuphi mina yabulala ngomtalapha uzwile ingoma kabani umtalapha kukusiza ngalo yokani into zokutalapha abalandeli thula ingoma thulela abantu bakhe yazi ngizongathi maybe ngiyasayina kodwa ngisayithi khona ufana umuntu omajozi yes yabona ufana nomayina thula engake eqebhani nabantu the child
Tshela lokubana ngisho ngelinye ilanga uzobona ukuthi into engikhuluma ngayo ngiyayibona into ukuthi nansi into la yakho. So manje asemandleni usuzimazi. Ibapha abanye ucabanga kule potential lapho babe ngasebenza ngokuzikhandla. 5. Amele beba 5. Osabile futhi abantu babe angisoze ngibale laba abadala ngoba Yes. sebengabavila kakhulu abadala. Yabona yena lo mfana uMjozi. Lo mfana uzibisa idlamazonto. Umtha wayemlandeli wami. Waye-admin yabalandeli. Mfana wami ke. Hayi ukuthi ngibeke bona mfana. Ngiyacula mfana. Ukuthi naye futhi engahlale nguye engabi yabo. Ingaziphakamisa uzibiza ngogwajo. Ehlale nguye nje ugwajo uzobarayi ngiyabona. Uhamba ngendlela e-right. Anje uthoba lo mfana. Yabakhohla mina. Khona manje umfana ongicweleyo mnandi ngalelala. Hayi sibale nje la abathathu. Hayi usigodo ngisoze ngimbale ngapha ebafana ngoba kudale esebenza zabalaza ratho omgaka ngengoma. So superbalisa so ngisho ukuthi akusoze ngoba umuntu osebenza naye umsebenzi wakhe uyawusukumela kakhulu. Naye umthanda umuntu okhuthalayo ofuna ukusola abantu kodwa okhuthalele into. So ungathi kulabo abadala usuqamba usigodo abanye ucabanga ukuthi nawo usigodo ufikele emuva washo lala abadala abanye kavele washo wadlula bebe ngamavili lamadoda la amadala ebeculi yazi mawungakulandela ikhasethi labo junior kade khuza namaboys lando sibani asathi bagwaza ngoba udumithi khuzana tshela namavaka lefanele yabona ukuthi ngabe sikude lamadoda kuba asomavila manje ifuna bekhuthale maybe kumayizwakala akhuthale mayizwa ngoba lamadoda ngakwazi ukuthi yabona makuthiwa amajaha amahle bazongena estage ngansemva kwabo yakwazi ukuthi yabona abafana manje phambili ami lapha ngilona ngiyawelona manje uzokwenziwa ukuthi ozaqala ngokuphuza ngoba zisabe zithezana ngetalent and iyaphela lento mabengayinaka njengoba besithi ijamani sokunzima lina la noma niba 5 ukuthi ngamabhukudwana ngamafika amahle uthola i-30 igcwele but sokuzinzima kathesi nasepakeni uthola kunzima ukuthi kugcwale abantu uthola ukuthi uthola abaculi bebaningi kodwa babalandeli and njalo kube lokubona ukuthi kule system le ukuthi kuyakhitshwa izimali ezincedisana abantu bakuzokhipha idlala lo omunye edlala omunye abe ngeke stage yabe ngaphandle theater omunye performance isitulo uthi libukelana lesabuzana ilento bayenza dala ukuthi babebheka ukuthi uyafike ukuze uzinja sedlali bedayela kadlali uje ngicela ufake ona before yena bebuya bebaningi bona la yena umuntu ulandela i-program sethi ukuthi hayi njengamanje ngifaka uzinja ubheke emuva ngale ukuthi kuyazokuliwa nje abantu abangabe theater basuke bengaboni lutho kwenzakala emuva ngale ukhumbula inaka wena uzusilo lomunye la isekusunika imali yakhe uthi khamba usuke uzima ngale emuva uthi umuntu ohleli uyabese hayi ngana uzumbisela umuntu imali yabona yikubona ukuthi kuhle sekusebenzisa show ubona umuntu ekhambetho lesincince zonke ukuze Maskandi vele kushitwa usufuswe lapha vele sesilwa ulwile wangena ngenkani uthodi ngesikhathi kumele fike ngaso into azodlala akafikanga sefika ngesikhathi sakhe yena ngoba umuntu ubani udlalile ngedlala sesilwa lawo njengomphathi wehlelo ukuthi hayi sefuna ukungena ngenkani ngenxa ukuthi uzibani kanje lokusuthi lo into ebuhlungu ukuthi kulokuthi besupportana ukuthi right nangu ukuthi umusa perform afika amahle abanye bebe khona ebuhlungu phela bebukeli usupportana bayo bonke bephandle kuze kungena omunye la isefuna ukungena so ithe kuyawulimaza ukuthi uMaskandi ukuthi umuntu ezikhuluma ukuthi ungabhekile level esikuwo manje awungeke usawukompela before ilezi manje sithandile ikhona and into enjalo I think yi packaging anazi kunjani ku management
bakhona yini manager kuMaskandi yilapho wena manager usuke kunjani umuntu uyafike umlandeli wakho yabo umlandeli wakho mebhumbole kuFacebook uyexabana nabantu ekulweni sithatha soto umanager enga-understand umculo engenawo ama-administrative skills umculo akawazi yabo mina kuthiwe nje asithi akucula kuye umongezi wecula nje ungijwayele impost namhlanje nakusasa sekuthiwa mina sengimanager kaMongezi athi umanager yini izinto vele ezibizela ukucula emuva ukuthi siyehlule ukuthi isihlangane so-manager sicela umanager bethu behlangane beke bebona ukuthi uMaskandi lo ufa nje ubulawa yini into abazokutshela yona ukuthi awukhawula yewukhawula mawuvele uthola umuntu evelela abalandeli unabalandeli uyokutshintshe lo yabo mina ngisho kuthiwa hambe uyodlala manje hambe edlala iplaptop yakwazi ukuthi la iyofika khona bazojabula abantu kudala befisa ukumbona uZinja hambe uyodlala ekhezi hambe uyodlala esigodini hambe uyodlala ku hambe uyodlala enkaya mina lokho ngangiphosela kuphi ngawuswayo ukubona makusenziwa ama-shows eRhumba masekhaya ngibe phakathi kwabo futhi akunendaba nokuthi ubani phambi kwami ubani semuva ngoba into engizoyenza ngiyayazi yakho mangifika phela ziyakhala phela bazojabula abantu ngingakho ukuthi kuthola ndiyabhekela yami yakhona lapha zibophile kodwa phela maybe zingathi kunye nokupackage umculo ukuthi sebesingabheka umanager uzothola ukuthi most of the time lena lasemcimbini yadlula ngesikhathi lihlala late emcimbini into phela ebulala kakhulu ngoba sizobhala ku-poster sithi na umcimbi uqala ngo-1 nakithi umcimbi yaqala ngo-6 lezo sikhathi abantu abasuka ePitoli abantu abasuka kuphi basuka endaweni ezikude kakhulu yabo kusasa mase sithi siyamema ukuthi hayi into zenze kusuku yabo futhi lokho kuyalimaza kakhulu ngoba abanye abantu bahlala nabo bashadile umuntu usuke ethi emcimbini ngo-1 sekuya ngo-10 ebusuku kusasa ngeke kuseba kusami yabo isikhathi sambile mfowethu producer lapha ngiyasitshela ukuthi sothatha eminye imibuzo emibili bosiqhubeka sesiyakhuluma ngendaba abantu khona khona into ephumayo ufisani uFigo uthi yena usebenza njani umuntu omuhle njengomata lingahlobani awukwazi ukufile ezongathi mana ngiyilungise so unawani lo muntu Sumalona. Wasedoga ngithi abamnandi umcheke kahle ukuthi ufisa abantu kusoko maybe umkhayo uyamfuna ucawa ukuthi manje bayadala esuka futhi enyeze umkhaya babona umuntu oyintombazane elandela umculo sokuthi sehle mkhiba no umntwana abantu uzomathanda lo muntu vele futhi nje grade 7 yena grade 4 ndala phela angibona bayabona ngulabantwana abangafisa kanje babona umzimba fiso kuthiwa umuntu ulingana nawe akumdala kunawe ngokuzala ukhona omunye umbuzo ngizobeka ungathuka kabili uthe umgcini usebela phambi waye wakhetha ucula uMaskandi ngajaya ngoba athi kuphendulile phahla masukusiba khona omunye umbuzo futhi ngalo othi wona kunganjani ube ucollaborate lensimbi ngechaya ingoma lensimbi umuntu wakambali dube sabona bona lokho vele mangiphila kuzokwenzeka mina phela ngisoze ngiyeke into engiyithanda ngiyizwe ukuthi khona mangathiwa abafana abafika ngingasosho ukuzona insimbi noma abanye abantu mina ngiyaphila kakhulu nabaculi bangabangani bami kakhulu siyaxoxa siyabonisana futhi uBonzi umngane wami ke omkhulu kakhulu mangikhuluma ngomngane wami uBonzi ngoba ngisho ukuthiwa usekunzimeni noma nisebunzimeni siyakwazi ukukhuluma isixazululo kulo muntu ofana noCheka Magwaza uSamangoyi uLabosi uMathini ngisho nje ngahlala isikhathi ngimbona sinyamsukela ngitshela ukuthi njengoba usazi ukuthi uyinduna president uzakale ukurecorda delete recorder umdala wami sisizana kakhulu do you know what when I talk to boss yes ngoba manje masangibona maybe
hayi lo ubamba phela live kunsimbi lapha Serious? into lesihamba kakhulu Chaya, ngala ngomeshini. Ngiyashoti. Ngifuna hamba kakhulu lensimbi lapha. Before siye ku Abantu abantu maybe kulabanye babona ukuthi hayi uzinja simazi wena lesibuzo hayi level engathi kondumiso thetha Nkosi kuwe. Zinja kobanda lapha from kobanda asamanga abantu lapha manga amalapha. Lezo ekhipha mhla ka-19 years level. Yes level. So kulandela ukobanda walandela Traffic was out on jump steps. Yeah. Was a competition of jealous. Yes. Competition of jealous lapha ekhuluma le. Bengisazodlula. I said khumbule hayi don't tell me sizalanda wala kakhulu. Kulo competition of jealous. Ngicabanga ukuthi igama eliyeza kukhona ukukhathaza. Hayi. Leta thina sike safa siphila kodwa umuntu ka Yesu kuyeso ziningi izinto esizigezana kwenzakalani competition of jealous. So so okay after competition of jealous kwakuyi-celebrate lomgunyathi. Okay, hayi sesithula yeah. Okay, celebrate lomgunyathi kwakuya celebrate lomgunyathi ngobani? Phela nama izihlobo zabo zonke kuba yiwo kodwa babe nina abasebenzi ukuthi yazi kunjani. Khona umuntu uyakubona ukuthi le ndoda iyafisa ukuthi ngabe nayo iyaziwa kodwa isifoster. Imfoster uzibona iyafoster ke lekhaya. Yayisesesecelebrate. Nayo so hayi uduma ngenkani kuyofika kuwe. Yabo. Umuntu ofuna ukuduma ngenkani uyakuzonda wena mawudumile. Umuntu ngafika. Inkinga ebisuke iba khona. Abantu lawa Maskandi bebefika endaweni. Abantu bethi ungakuzinja. So yiko kubandala izithema ngezinto. Ukhona la wazonjabisa befana bafika bathi hayi man. Buyana bamfana uzinja sizayisapota kahle. Washo wona umkhashwa aqala ukuba nenkinga. Mina inkinga esibakhona izosebenza. Celebrate lomgunyathi sanga. Kwakuya ugama lentandane. Hayi ugama lentandane bayishaya vele isimo sasingekho right lapha. Ilesa sikhathi ngivele inkinga ukukhuluma izinto eziningi ngami. Phuzi poison. Wenzeka yini lapho umuntu ophuza? Hayi oba umuntu ozifuna ukuzibulala. Bathola ufuna ukuzibulala. Awuzange wenzeke. For what? Kwawumama. No, uyazitholana. Ngoba yaduma kakhulu nje. Kakhulu ngoba newspaper. Into eyangimakaza ukuthi umjida lo newspaper owambuzana ngamchazela ukuthi no ndoda into leyo ayisiqiniso. After 1 week yena wazibulalela umfazi. Ngiyayithi ngabe uyavuswa into embuzo ukuthi kodwa le nto achiwe ibhalile wazi ukuthi wena mfana yangilimaza kakhulu. Usho ukuthi wena indaba epoison phela labantwana abakhona. Yabo. So uma usiyabhala izinto ngami kumele ucabange ukuthi affect kanjani umfuka bekwazi ukuthi nabantwana abakhulileyo mina phila mdala vele unolwazi form 3 into grade 7 sebekhulile abantwana bazibona izinto kwabanye abantwana. So uma ukhuluma izinto ezinjalo kumele ukwazi ukuthi umama ufuna afile njani. Banawo ama-WhatsApp omama ekhaya. Izinto bazibhode uphuzi lasephuzi. Uvele ukuthi lethe sabheka ifoni ebona imessage uphuzi poison. Yabo. Why? Leso sikhathi ngirandi. Ngaba nenkinga nje ukuthi sasibuya ngcabo umama umfana sasigida naye eqenjini. Yabo elilanga lishisa Soweto. Child ikhanda kakhulu ngaye esibhedlela eJohannesburg. So abantu bazothi ngilalisiwe esibhedlela. So umuntu washo wathi kuthiwa ukuzinja ukhumbula kwembezo wasephuzi poison uyale umfazi afa loba yini yabo ubefuna ukuzibulala uyali. Umfazi ngakuyalo yafa. Hayi. So sometimes abantu abacabanga ukuthi nani ngabasebedlela nje ngeke bathola nje lingabantu ukuthi you got feelings lokuthi ifamily ebikhona inziyaba affecta lezi zinto. But abantu ababe sensitive in what they are writing, they don't care. They just bhala noma into abayifunayo bengakwazi ukuthi lezahlukumezi. Ezifika futhi so inkulumo ekhona ibuye ngifane nabantu bakithi vele yabo.
Niyasimaza kakhulu abantu bakithi. Mawuzinje khipha i-album. Abantu bakithi bayajabula yabo. Thothi umntwana abantu bazinto thothi umntwana oyintombazana. Ujabule ukuthi umkhaya ukhipha i-album. Wabulayo usithatha isithombe kwabanye sefaka ku status. Yabo apho umkhaya. Yalale voxa sijola lozinje. Akukhiphe laba bala. Nayo uthola sesithethe wasifaka umuntu wakho. Yes, akusolwa akasoli ukuthi mawungala right. Akapost manje maybe apost Zinja Ziyamluma umculela mnandi. So uJofi I met him. Yes. So utawena vele umazi njani? State stop leso state. Bonke abantu abayazi ukuthi uJofi abantu bonke abantu ama-amating ama-pictures ayifika ku-100. More than. Bekungabazi. Kodwa babujabulile. Ola uyathola ubhalana umlandeli wakhe. Bazashare. Mina ngibonile upost uZinja namhlanje abebheke status sakhe. Sijola kanti sizojola lo mhlaba wonke. Hayi khona. Sadlula ugamela nabazana. Suka ugama lentandane sakubulawayo. Okay. Sakuzwe lokho. Yeah. Lapho le ngoma okunandi. Lafika kuvimbanisa ngayo kokubulawayo ngale ama-award ekhaya. Yeah. Kwabuya after lokho kwabuya ubulawayo. Kwabuya insuku zokugcina. After insuku zokugcina ngalapho ngase ngizijodaya sakhipha album. But ngabona ukuthi bakhona abantu esembajwayeze ukuthanda umculo. Mase ngiyeka lento bazolima bazophathela. Yeah, ingakho ke na ngikhipha umzonde wedwa. Umuntu kumele uyivume into. Yabona kulama album ngabala umzonde wedwa ayinjabulisana. Besibuya kukhoro uCovid lapha abasibhalise. Yes. So amandla bengenawo ongena e-studio vele recorder kuzo. That's why ubona yiyo yodwa kule album abantu namanje bayazi. Yabo i-studio lesana sacisha sangimaze umsebenzi wami. So ingakho manje ngithe hayi ngiyabuye sengibuyela eDashaw manje. Ubuyelile wena senziyabanikeza. Wenzani senziyabanikeza lento abayijwayele. Lithini kwelitsha liyaphuma leli. Bathuthwa isikhonkotha komakhelwane. Hey madoda. Uyizwe khona lapha live exclusive time podcast yabantu. La phela ukufihla kuloko ukufihla kuthiwa isihloko uma umuntu ebuza uzothatha. Hayi sasigodla. Tshela abantu isihloko se-album. Ubebe cijele yakungena. Uzothatha hayi isihloko bazositshontsha koba. But manje athi isihloko uzotshontsha ingoma. Hayi khona. So ikhonkotha komakhelwane. Ikhonkotha Le ngoma ezingaki? I'm 5. Ngoba siza ukuthi ngikhiphe ingoma ezo-13 ezothanda ingoma ezo-2. And leso sikhathi usebenzile ngizimali ama-CD azadayisa kodwa ngenxa yothando ukuthi abantu bakithi baphabule something ungabi la usuvika ukuthi ama-CD vele siyafaka no banikeze ma uthi ingoma kazifaka online hambe efaka lawo abanye uma vele wazimisela ukuthi uzoba umculi yenzenjalo yabo. And lapha into ezokutshela yona ngiyitshela umculi ekhaya ukuthi emculweni la noma ungazi usuke ku-competition eziningi. Yeqisa iminyaka emibili ungakhiphi ubona ukuthi uzovelelwa yini. Aba le problem enkulu. So yazi ukuthi into wayivuma ukuthi uzoyenza. Uba consistent. Yeah. Ngoba mangahlala mina kanti singakhiphi manje. Ngakhiphi. Kuyoqhamuka umuntu ethi awuzinja sowabo. Ama-podcast abazimeze funa usitshaya abona ukuthi kanti la nyamalala la producer madoda akusetshenziswe. Yes. Sesibuyile njalo. Liphuma nini idlala likhitshwa ngophi? Abantu bathenga ngoku-CD laba ngaphandle belizwe kwezindaweni befike ekulentsheni kwe-CD bafinyela kanjani ukuthi bekwazi ukuthola umculo wakho bekwazi ukuxhasa. Khona abanye phela babefuna ukuphosela izimali ama-podcast abathi bamthanda kakhulu Zinja Ziyamluma babefuna ukufaka even imali before i-CD yabo iphume bafuna bakwazi bazalithola kanjani ngoba babefuna umeka sure ukuthi hayi bona bathenga original njalo basapota umculo wabo. Hayi ngizozama ngakho konke okusemandleni ngoba ngeke ngalimala kakhulu entweni zokufaka umculo online. Angithi ngishilo ukuthi isikolo sasingavumi yini. I think nabantu engisebenzisana nabo sibuye singavumi ngoba senza izinto esingazange sike sizicabangise. Sathola umculo wethu uyabona kulele
global digital box yiyo ama-video akho khona kuphela ama-video amalapana mina ama-views amakhulu yabo and ngalimala ngoba ngathatha yonke into sahambisa khona kwathiwa after 6 months sithola i-statement sithola imali yethu kuze kube namhlanje hayi kwaku-2017 kuze kube namhlanje laphana nje uma ngithi ebantwini asambe se-subscriber i-channel yami le engazivulelela Ziyamluma Dogs umuntu uma ethi Ziyamluma ivela i-global digital evele subscribe bese ukuthi so ngeke manje ngichazela abantu ukuthi laba nalapha so senze ngithi mangizofaka umuntu online ngiyakwazi kwaba i-agreement bani le-global digital box yayenza ngazo ngoba ngabathi umsebenzi wakho yonke omali Tsholotsho FC wonke amavidiyo akho wajala ukwezinye phezulu usebenze umntana fazomnyama bathi ubani ukhandale nje uhambe kakhulu ngabantu abakubhiliva kakhulu and abantu abasebenza nawe but umsebenzi yakho yonke le ayikho kuma-channels akho wasuka wathini ngiposta manje iyangitshela ukuthi mina asomnikazi manje vele noma ungayivula izokulahlela khona lapho so iyangilimaza kakhulu le nto ngoba ubaba lwasewatshona yatshona ngangiplandile ngamtshela ukuthi madala ngicela unginikeze udilithele umsebenzi ungazanginiki imali udilithele umsebenzi wami isifine ngikwazi ukuvula owami umsebenzi ufake ama-channels yabo lwaba wathi kule worship enkulu kakhulu kwakusetshenziswa amabhanoyi I think uMaskandi wayehambe kakhulu so manje siwakulungisa yini khona lokho akulungiseki lokho kwawashona ekutshoneni kwakhe umntanakhe wathi yena uzokudilitha kodwa-ke Ziyamluma Dogs yena ihamba njani yona in terms of ama-subscriptions nama-views nabonaza ile 1170 futhi isingamonetizela manje ma-podcast amahle ithini i-handle Ziyamluma Dogs alekazathi disappointed Zinja ufake i-yellow ubonakala ne-signature laphana share abangani bakho share nabo bonke awuluzi next ukusubscribe ngama-channel akithi abozakithi TV don't lose anything subscribe and bawuzochitha isizungu consume content yakini thina njenge-podcast yabantu sesi-subscribe yile sipela subscriber manje I think sokumele maybe njengoba utshile ukuthi kwesinye isikhathi soba maybe abantu aba-around you nabo bengalalo ulwazi uthola umuntu ololwazi salimala khona lapho ngoba hhayi ukuthi khona oyedwa wayehambe singakwazi no sasikuvumelele ngokuthi sasitshele kodwa and akusibi ngedwa ama-artist labo boss bebekhonapho sesehluleke ukuposta izinto zethu ngendlela yethu esinokwenza ngayo kodwa-ke bengisatsho ukuthi le Zinja Ziyamluma Dogs ingahamba kahle ngendlela engibona kuhamba khona namapheji ami e-Facebook ahamba kahle izokusiviwa 1000 subscribers izohamba ma uNkulunkulu engangibusisa maybe ekhulume noNembeza omntaka baba lwana adilithe imisebenzi yami yazizokhululeka ngoba manje ama-album wonke akhona lapha yami yabo umuntu uma edlala ngizothi ngisupport umkhaya yebo kanti ekwazi ukuthi sehlathini vele lapha so i-album le sifaka Zinja Ziyamluma Dogs 19 November 19 years of launch of Hebrew theater abantu baphelele isikhathi sami-city lapha ngoba manje ngicabanga ukuthi sihlezi sizabacula sibebaningi isikhathi sigcine kuhamba umuntu intandlalanga uba njengophondo impondo lezi zihlala zibamba abantu ngicabanga ukuthi manje-ke ngizodlala i-live so angifuni kube nabantu abaculi abaningi kuyadisturba kakhulu so ngicele nje la kawu-5 ukuthi ayozani madoda ngingavise nje but ngizodlala live abaphi labaculi ozabe khona awucheck i-poster uzakhumbule kodwa-ke yilabo engibabemileyo so abantu mabengabambi isikhathi ngo-2 abantu sebekhona ngiyaqala ziyakhala aseleso sikhathi uthembise ngaso leso sikhathi la ngoba nginabantu abakhala ukuthi sicela ukuthi udlale early ukuze sihambe sebekhala kaningi lawo babalandeli babo kodwa ngisuke ngilimala ukuthi ngoba mema abantu mase ngizocula mina bahamba abantu right so kuthiwa osele sishayela izitulo abalandeli bakho ubatshelile ukuthi abahamba so ingakho sengithi no awuthi ngiyenza ngamfakela i-poster i-entrance yabisithi malini
100 rand ukuyela lapha uthola le CD uMCD la ayisithenga imali yona ni 60 rand USB zobikhona la how abatshaye ezimoteni abalafutshana sithi USB into ezingeke zascratch maybe into lawazi ukuthi ayimodla lemoteni kumbe kwezinye indawo lapha ufuna ukuthi ube USB la izobe khona yabi imali 300 rand sikula ama pre-orders yasekhona manje abantu abawazi ukufaka imali then amazolinda ngoba vele usuku solufiki usuka lapho ngizoposta nje kuzo zonke indawo ku-Facebook page yami Ziyamluma Ziyamluma page and then naku-account yami naku-Instagram wami naku-Twitter wami naku-TikTok wami and then nalapha YouTube and then bese sibona ukuthi kwezinye indawo ufinyelela njani kodwa-ke engakusho ukuthi abantu bakithi bengangikhohlwa iphupho lami ngilishilo umuntu uzile sengifuna ukusuka-ke la ngomculo-ke nke ngiyechumayela futhi kwezinye indawo ikhulumi izwakale singayibhodabhodi nokuyitshilo undoda lo ufuna ukuthi ahambe ayechumayela kwelakhwini I know ukuthi abantu bakithi abamthanda kwezinja nabanye bebaqala kwamazi baningi kakhulu la page yabantu bakithi baningi kakhulu invite ama-artists akithi give them an opportunity give them that chance yokuthi bebuye bezolibonisa abakuphetheyo singabe lokhe si-understand before la lithanda libo-splash lakodwa lomkida kubani bani ngoba thothi bebiba babekhona but nanga amaciko akithi akhuliswa yithi njalo yithi kumele sibakhulise ukwenzela ukuthi lingade batshaye kahle bekusho ukuthi ayaleso studio esizakhipha ingoma kahle and sifuna imali uzayithatha imali uzayithatha kwalaphana ithini usuthekelela i-CD elikhona manje next time uyakwazi ukuthi improve la ikhuphule sikhuphulane manje understand athi akithi iqhathekile kakhulu ngoba yiye-preserve identity yethu ukuthi singobani kakhulu ivunuke ethu Maskandi iyayigcina kakhulu i-culture futhi ngoba ukhuza lapha uphinde uqondise ngicabanga ukuthi ababukeli labanye abaculi ababukeleyo nabalaleleyo bazothatha imessage leyo abagijimela ukuthi akulungiswe la ugobe khona uqondiswe la ungaqonanga khona thina sayithethe indaba sesibuyile i-podcast yabantu esinganga ndawo besaphumula yakwazi ukuthi thola kudala umzilikazi behamba bezela bahamba behlala phansi kwezihlala bahamba behlala yes sesibuyile akujintshanga lutho podcast yabantu amaqinisa akhulunywa lezizwele mfowethu sayithethe indaba siyabonga apha eduze siyabonga ukuthi awukhanje sasekhona kuningi la podcast yethu ayisikhona laba nje izingoma nohlala sithethisa sikhona sibonge kakhulu ku-producer wethu otheko namhlanje going to make sure ukuthi episode yethu siyayishuta we restart again sibeke sure ukuthi umsebenzi uyaqhubekela phambili sibonge kakhulu kuzinto Ziyamluma uthena ngizabuya kuphela noma kunjani phone call away ngabantu besifazane abantu bakithi badala amathita kithi wona nje ufuna ukuthi nesizoxoxa ngaba yingoma so interview ngikambe besizoxoxa we enjoy ourselves we share these beautiful stories lapho so that people can know us better bebekwazi ukuthi hayi lo kade ngamazi uSinja Ziyamluma namhlanje ngamazi so support subscribe kuZinja Ziyamluma thina siyi podcast yabantu siyabonga kakhulu tisonke kahle emakhaya siyabuya njalo episode number 21 lo subscribe oluzi next share sibatshele ukuthi i-subscription 2650 thank you so much sesibonga labana abantu asebejoyinile okanje le button lapho lelo ujoyini siyabuya sizochazela khona izinto ezothola ezi-special nina mzukulu uzohlala e-studio ushuta singaphambili sizaphambanisa uzinto katshiye inamba ekwenzela abantu abafuna ukwenza ama-pre-order abafuna uku-order lokhibe apha liyangafiki ithini ifone number ithi 074 okay 074 944 9122 so lizwe linamba 074 944 9122 Tsholotsho nanso ila ngithembile ke khonapho uthi number singabizwa ngendlela engayisiwo hayi sizoyiqondisa siyabonga subscribe bani
podcast yabantu ezakithi TV akhona ama-podcast kulawa we-TV 99 khona i-Deb3 la Lihle Banda Show exactly lihambisela ngo-Daily Show AVG News bangingabantu yes siyabona ngeke siqede sesibuyile danke goodbye